خب سلام و درودی به پایان میسار یک و یک شما دوستان گرامی، همدیاران ارجمند. سوال جوابی قسمی دویم است در کانال دسترخوان زیبا. چیزهای مفید آمدن. یکم لایک، تشکر. چیزهای مفید برای لایک. سلام مجدد اکی مصطفی و علیکم السلام. تشکر، خوش آمدین. خب چیزهای مفید شما سوال دادنی هستین برای 10 سوال اول از اشتراکچیون است. اگر سوال دادنی باشد نامتون رو نویسیم. خب کسانی که بار اول اشتراک میکنند در این برنامه سوال و جواب، برنامه از 20 سوال عبارت است. 10 سوال از جانب اشتراکچیان می شود. در اولی بازی بگیم و 10 سوال از طرف ما می شود. به همین غالب اعلان کرده می شود. در اخیر غالبیت را کسی به دست می آورد که از همه بیشتر جواب داده باشد. مثلا یک نفر به 6 سوال جواب داده است، یک نفر به 7 و دیگرها از 3-4 پایان. مثلا همون کسی که به 7 سوال جواب داده است همون غالب دانسته می شود و غالب 500 روبل مکافانیده می شود با 500 روبل روسی. و اون کسی که 500 روبل را میگذرانند ما نیستیم. یکی از برادران و هموطنان ما و شما است. نخواستن که نامشون را بگیریم. فقط در زیر ویدیو می نویسین که ما غالب آمدیم و رقم کارتاتون میمونین یا رقم تلفنتون چی میکنین میمونین و یا مبلغ رو میگذارونن. خب و دلشد، خب باز یک لحظه اگر دلشد همینجا باشه. دلشد همینجا هستین؟ دلشد جان یا دلشد تجه. چیزهای مفید؟ بله، من سوال های بسیار دادنی هستم. خب نامتون هم می نویسیم موضوع چیزهای مفید. چیزهای مفید سوال یکم، یعنی 10 سوال پیشنهاد می شود. از همه فن سوال هست. بله سوال ما اردلش های کوشش شما هم سوالاتون اردلش باشد، از یک موضوع نباشد بهتر می شود. فاطمه زهرا السلام علیکم، لایک رو از من قبول کنید. و علیکم السلام. تشکر فاطمه زهرا برای لایکتون و برای آمدنتون. اویلاوی در آلمان 7 لایک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دودرک اپش ادمین سوزی نغزی سلامتی سوزه شکری خدا خوب امتحان جین. و علیکم السلام و رحمت الله. شما نغزین سوزین سفرها بخیر گذشتن؟ در همون پاییز قطیتان بودیم اپای آلمانی ندیدیم. اون در اون اسکمینکه پیشگی دت اسکمینکه بودیم. نکه گفتیم چی نشوه چی نکنه، نگفتیم که ما همجاییم. سرگشت دیوی سلام علیکم و علیکم السلام، خوش آمدین. اویلاوی در آلمان من میدونم کی غالب می شود. خب مهراب خسته صدا السلام علیکم و علیکم السلام، خوش آمدین مهراب.
oilaviy дар олмон хоҳарҷони қандум сози нағзи саломати созай бачаҷонотон созай админка хоҳарҷон меҳроб иншоалло хуб ҳастин ҳамаатон шукри худо хубем тинаҷем сайргош тиви даҳум лайк ташаккур барои лайк расул латиф ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ хуш омадед 12 лайк ташаккур оилавӣ дар олмон механданд муаллим меган хуб дурай ватанем 14 лайк ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ дурай ватанем хуш омадед ташаккур барои омадантон хуб бори дигар ҳама касара хуш омадед мегем ягон кас агар савол доданӣ боша номуша менависем инҷа фақат чизҳои муфид гуфтанд ки савол метем ягон кас дига агар савол доданӣ боша марҳамат номуша менависем фарҳод теҷе бори дигар салом 15 лайк фарҳод теҷе хуш омадед ташаккур барои омадантон муҳоҷирбача салом метан алайкум ва салом муҳоҷирбача хуш омадед созен хубен шукри худо хубем тенҷем шумо нағзен созен самира сумая теҷе салом хунасӯхтаҳо ман умадам хунасӯхтаҳо нагена хуна ободо бигена қалан хуна тупри гандам бигена қалан дурай ватанем алайкум салом муҳоҷир саломат бошед самира механдам хуб дилшодбек уз ассалому алайкум ва алайкум салом дилшодбек хуш омадед таҷбалҷувон алайкум салому алайкум ва алайкум салом таҷбалҷувон хуш омадед дурай ватанем меҳроб сози доданам бадахшон тв салом меган алайкум ва салом хуш омадед бадахшон тв очайло намодан салом ба ҳама хеш бахшиш ки имрӯз эфири мада гапҳои безеб шуд ман худам бояд изо кашидам ҳеҷ гап надорам ман аслан набудам амн эфирто намондам ниёзи намедонам ози дар экран муносиб ҳастен неста нишон доданаш масалан касе компютерда боша масалан яъне инҷа агар масалан 2-3 саҳифа викунехе 2-3 саҳифа вӣ мекунем як эфир рафтест ва масалан ман аз пайи корои худам дар дигар саҳифааш ита рафтан мегирам эфири шумо рафтестае аммо ман эфири шуморо масалан намебинам ки чӣ нависестая ки чӣ гуфтестая овозашо паст мекунам бинобар ин фақат як дор омадам ки аллакай як камтарак гапҳои нохуб буд дигар ман чӣ нашидам да қанахостам бошам дигар гуфтем бурем ба хайр аст хуб дилшодҷон мегӯям бори дигар салом ва алайкум ассалом хуш омадед дилшодҷон муаллим меган хуб хуш омадед дилшодҷон самира меган охир мегӯям як шӯхӣ накунам намешавада хайр дӯстони гироми дигар коммент нанависен савол ҷавоб да бигзарем ҳамин чанд комменти ҳастен ҳамира ягон коммент агар ба мо бошад ҷавоб метем амо набошад дигар ҷавобш наметем яъне байни хитон бошад ҷавоб наметем дурай ватане мегӯям устоди сози дигар шукри худо хубем тенҷем шумо нағзен созен меҳроб мега ҳама як тараф иста ҳама каса як тараф бисен меҳроб бигзара упара
مرادالله بویف هی سلام به همه دوستان برات و علیکم سلام خوش آمدین. مهاجر بچه میگه چند سوال و جواب چیه باید صاحب سوزک میشه و مالیم از همه سوال بسیار مثلا اگر یک از 5 سوال داد یک از دیگر شما 6 سوال جواب دادین شما غالب میشین از همه کسی که بسیار با سوال جواب میده. زیبا یوسفова میگه سلام شب بخیر و شادی باد و علیکم بر سلام خوش آمدین زیبا یوسفова. مایا تاجیکی السلام علیکم به همه و علیکم سلام. مایا تاجیکی خوش آمدین تشکر برای آمدنتون و چندین بار ما رو دستگیری کردگی هستیم خیلی میندور هستیم. تشکر از شما برای دستگیریاتون که امروز با فضل خدا و با دستگیری شما به 1000 آمدیم رسیدیم. میاتش که خوش باشین گپ نیست سلامت باشین ولی شما سلامت باشین. میاتش که تبریک الهی میلیون شوین. تشکر زیاد تشکر سلامت سربلند باشین. خب در همینجا کامنت هایی که با ما تعلق داشت تمام شد. مرادالله بویف میگن اینجا همه پشتی دیوانه ها بودن. همینجا کم کمکی. خب شما زن هستین مرد هستین؟ خب به هر حال خوش آمدین کسی باشین. مرادالله بویف مایا تاجیکی فرهاد سلام دادر سازیم. مرادالله بویف شپالک زدگی ها بدیان با علیکم سلام خوش آمدین. سمیرا دیگونه کیرامونم استاد بگو خشو دورای وطنیم استاد بگو خشو رو چیکار میکنن اینجا خشان شاید باشن خشان چیکار میکنن اینجا. خب بخیر است. ماه دولت و سوال یک ایما راستی در اینجا سوال یک از چیزهای مفیده. اگر سوال دادنی باشه نمیتونه بنویسیم. مهراب خواهش میکنیم گپای چی نزنین و شاید شوخی کردگیان ای موضوع نبرایم خوب میشه. اینجا کیل رسول لطیف اصلاح کردن میگه شورا چیکار میکنن میگن. تشکر برادر رسول لطیف. خب کوخنیا آسیا سلام دادم شنیدیم. السلام علیکم سوز نازن نمکزه دختره و علیکم سلام شکری خدا خوبیم تنجیم. خیلی دختره هم گفتین ما هم همین جایی دیگه ما هم جواب میگردیم. خب علیکم بر سلام خوش آمدین. میرم مرحمت که چیزهای مفید سوالتون پیشنهاد کنین. آدمایی که نو آمدگیان 10 سوال از طرف اشتراکچیان می شود 10 سوال از طرف ما میاد. 10 سوال از طرف اشتراکچیان در صورت می شود که اگر نامشه بگه ما اینجا بنویسیم که مثلا چیزهای مفید سوال میته چیزهای مفید بعد این کسی سوال دادنیه بگه نامشه می نویسیم. خب خب چیزهای مفید رفتن یا همینجا این یا میاین چخیله. انیس چونگارکوف سلام علیکم بر سلام خوش آمدین. کی همین جناب باشین اگر چیزای مفید همین جناب باشین. خب به اون کسی که سوال تعالی هستم سوالتون پیشنهاد کنیم چیزای مفید.
میگن سوال دادم در کجا سوال دادیم ندیدم من. باز برس یک کانتر بودو رو ببینیم. سوال اومده است. در شما برآمده سوال؟ دوستان گرامی در شما سوال برآمده؟ خب در کسی نبرآمده باشد سوال چنین است. سوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخص این سوره را هر شب بخواند آن شخص هیچ وقت کمبغل نمی شود. منظور حدیث شریف کدام سوره است؟ مرحمت. علی جان عالم سلام علیکم سوزن خوبین همه کسا و علیکم سلام خوش آمدین علی جان عالم. اپای مایا تجیکی میگن صاحب مودم تشکر اپای مایا تجیکی سلامت سربلند باشین کی چیزای مفید سوال جواب درست پیدا شد خبر میکنین. یگون نفر سوال دادن باشه مرحمت نامش رو بنویسیم. بچه سمیه خان بخش میپرسیم سلامتون ندیدیم. علیکم بر سلام خوش آمدین. نوشتین که سلام همه کسا نغزین سوزین و علیکم بر سلام شکری خدا خوبیم تنجیم خوش آمدین. کخنی آسیا تبریک بله سوره واقعا می باشد. بله کخنی آسیا جواب دادن یک لحظه. کخنی آسیا نوشتیم به یک سوال جواب دادن. خب یگون سوال نداره دیگه. یه نفر هم گفت سوال داره من گفتم نامتون بنویسیم دیگه نمیدونم جواب دادین ندادین. یگون کس اگر سوال داشته باشه چکنیم. اکرم صفحه چی با نویستگی ما آدمو ده نرفته است باشه. روسی نمیدونم یه بار ببرین ایسرکه بدونیم بالا. ایسرکه بدونیم بعد همون بالا در چیه که چتای و اینترسنی сообщение همه کسا چتای انتخاب کنین. چتای انتخاب کنین که برای که اینترسنی сообщение همه چی رو نشون میده همه خطا را. خب چتای انتخاب کنین همه کسا دوستان گرامی. فاطمه زهرا سوال کجا ده من گفته گشتم. سوال جواب دادن یا اون کسی که سوال داره کنه سوال جواب دادن اوچلولا ادریس جون نبوتов سلام سوزن نغزین دخترکا همه کسکا شکری خدا خوبان تنجیم خوش آمدین. دوره وطن میگه که ما یکم جواب دادم سوره واقعه که من با سوالهایی که مردم میتین من یگون چی میگم با روسی پرتنزیا نمیگیرم که کی درست جواب داد کی نادرست جواب داد. بنابراین همین چیزای مفید چیزی که بگم جوابش قبول میکنیم. چیزای مفید یک جلب اومد یک شکایت دوره وطن میگه که ما یکم سوال جواب دادیم. علی جان عالم علیکم سلام سمیه خان. من تجیکی سوال هم دیدم چی ده هیچ که ندید. کخنی آسیا یافت یکم من تجیکی میگن کخنی آسیا یافت یکم. انیس میگن که من سوال دارم. بفرمایید انیس سوال تون پیشنهاد کنید. سوال دوم رفت. انیس سوال تون پیشنهاد کنید. چیزای مفید میگن نه اول کخنی آسیا بود شما بعد او جواب داده بودین دور از وطنیم. انیس سوال دادن در قرآن کریم چند حرف است؟ مرحمت.
در قرآن کریم چند حرف است؟ برادر انیس جواب درست کسی نوشت، در حال ما را خبر کنین. با خاطر که شما وقتی گفتین که کسی جواب درست نوشته، ما گپ شما را قبول داریم، گپ دیگه کسی قبول نداریم، برای که ما جواب سوال را نمیدونیم، شما را منتظریم. سوال ما را بین سوالتون با فیلم که نو خوندم میخونی؟ بله، سوالتون خونده. در قرآن کریم چند حرف است؟ مایا اوچلو میگن، مایا میگن کو در تجربه انتنی خانه شما بالا داره، برای همین دیدی سوال. خب اوچه بصیر اومدن 22 لایک. سلام علیکم. و علیکم سلام. اوچه بصیر خوش آمدین. اوچه بصیر میگم به همه دوستان چت بوده سلام، همه را یک تا احوال پرسی کنم، سوال جواب میموند. بله قبول های اوچه بصیر خوش آمدین. ادریس جان نبود مایا علیکم السلام. چکر شما کودکتان سوزن؟ مایا تاجیکی همه کسا در پناه الله باشین. ما رفتم. مایرش تشکر زیاد. مایا تاجیکی خوش آمدین. تنصیحات خانه آباد باشین. کی بود سوال داده بود؟ انیس یگون جواب نیومد. انیس نوشته این سوال یافتن. کی یافت سوالا؟ بگی نامشو بنویسیم. کرته های ملی السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدین کرته های ملی. ماه دولت ها. خب ماه دولت ها بنویسیم. ماه دولت ها. خب یه کس سوال داره؟ یا کس سوال داشته باشه سوالش پیشنهاد کنه، اگر نداشته باشه ما با سوال خودمون بگذاریم، بعد در اخیر شما سوالاتون رو پیشنهاد کنین چه خیلی که معقولتون باشه. اگر سوال داشته باشین مرحمت. چیزای مفید بله برآمده است. نه نوشتین اینا برآمده است. گفتین نوشتگی ما برآمده است. برآمده است اینا. کوی اگه اون چیزی نوشتین بعد همین نوشتگیتون باید اگه اون چیزی نوشتین میبروه. اگه پلوس مینوس نقطه مونین. سوال بعدی بله آمد. برآمده است نوشتگیتون. خب شما سوال ندارین؟ طبقی گفتگیمون گفتادیم که 10 سوال شما پیشنهاد میکنین. اگر نداشته باشیم ما باز سوال خودمون میگذاریم. با شما سوالاتون در اخیر بده. اگر داشته باشین مرحمت بگین که من سوال دارم، نامتون بنویسین، سوالتون پیشنهاد کنین. نور بانو سلام علیکم و سلام. خوش آمدین. چیزای مفید ما سوال دارم بنویسیم نامتون حاضر.
چیزای مفید. سیم سوال. خب مهراب میگن دوستان کدام سوال میتونه کوشش کنه جوابی انیقشه دونه، چون که بعضی مسئله ها دا چند فرضیه های. بله راست، بعضی مسئله هستن که چند واریانت دارن. خب چیزای مفید مرحمت سوالتون پیشنهاد کنید. چیزای مفید میگن سوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خواندن این سوره برکت است و ترک این سوره حسرت است و ساحران و جادوگران به خواندن این سوره به اجرای کار قادر شدن نمیتوانند. منظور از این حدیث کدام سوره است؟ مرحمت. بعدا سوالا رو عرضلاش کنیم خوب میشود، در هر ساحه باشن. نیست میگن یک سوال دیگه ما دارم. نامتون نمی نویسیم به شرطی که در سوال مختلف باشن، گوناگون باشن، هر ساحه باشن. خب انیس می نویسیم نامتون. بعد از جواب سوال چیزای مفید نوبت شما احتیاجتون ببینین. فرهاد تبریک، ولی درست است، سوره بقره است. خب می نویسیمش. فرهاد تیجی. خب مرحمت انیس سوالتون رو پیشنهاد کنین. اگر داشته باشین سوال پیشنهاد کنین. زلاتوی پرین سروشنا سلام علیکم اکرم سوزاکی انشالله سروشنا و علیکم سلام. شکل خدا خوبیم تنجیم. شما نغزین سوزین خوش آمدین. خب انیس سوالشون پیشنهاد کردن شهر میده ترین در دنیا کدام شهر است؟ خب اون کس جواب یافت انیس؟ انیس اون کس جواب یافت نویسین. اگر چند ما جوابی سوال میدونیم لیکن میخوام که خودتون ببینید که کی غالب اومده. فرهاد تجکی. فرهاد تجی نه، فرهاد تجی با فکرم یا تجکی هم اون کسی هسته. فرهاد تجی ها. تمام درست شد. یا اون کسی سوال داره؟ یا اون کسی که سوال داره اگر داشته باشه پیشنهاد کنه، نداشته باشه میرویم به قسمی سوالهای خودمان. ها سوال دارم. مرحمت زلاتای پرین مرحمت سوالتون رو پیشنهاد کنید. سوالتون رو پیشنهاد کنین که زلاتای پرین
یک سوال دیگه. انیس خوب نامتون نمی تیوراگیتون ببینیم بعد از زلاتای پرین. مهراب میگن شهر گفت دولت نه اهمیتی این سوال به جواب موافقت نمیکنه. کی بود سوال کیسا بود؟ انیس سوال شما جوابی درست یافتک. واتیکان به فیلم نامی دولت است. کی بود سوال؟ انیس راست میگه که مهراب راست میگن. سوال شما وقتی گفتیم فرهاد جواب داد، فرهاد چی جواب داده بود؟ جواب درست بود؟ ادریس جان نواتف انیس جواب چی بود؟ دو تا نویستگی زیبای اسپور من معلم با خب منویسیم. زیبای اسپور سوال دارن. خب زیبا سوال هفتم. زالاتای پر نوشتن که چی سوال تیم گفتین سوال دارم هم گفتین سوال تیم یعنی چی سوالی که باشه. شهر یافتن کی انیس وای واتیکان دولت بود شهر یافتن معلم همون رو در نظر داشت. انیس همون رو در نظر داشته. زلاتای پر نوشتن سوال تیم بله سوال تیم. زلاتای پر شما سوال تیم مهر مادر اومدین نمیدونم اگر در بالا سوال سلام داده باشن علیکم با سلام خوش آمدین مهر مادر بخشش که نو دیدیم خوش آمدین. انیس ها گفتستن. خب انیس ها گفتستن ما هم گپ انیس قبول داریم تمام. زلاتای پرین سوال السلام علیکم برادران اهل اسلام من سوالی که دارم اگر مردک در مستی زنش طلاق بتیا وای قبول میشه و یا که نه اکی خیلی سوالای طلاق نتین خوب میشه با فکرم به خاطر سوالای طلاق کارهای مفتی ایده مفتی مفتیات قاضی قاضیات سوال پیشنهاد کردن اینجا بسیاری ها نگفتن بعضی ها گفتن که جواب درست آمده باشه خبر ممکنه نه که زلاتای پریم دینا سوال دادن. سوال آسان اکم خب چکنین که کسی جواب داده باشه قبولش کنین نه یا اون کسی جواب داده باشه. رسول لطیفов نوشتن أسئلة مفيدة خارج الإسلام ليست مثيرة للاهتمام. یعنی منظورتون سوالهای بیرون از اسلام سوالهای مفیدی که خارج از موضوع اسلامی هست یعنی مفید چیز نیستن یعنی دارای اهمیت ندارن یا که منظورتون رو خوب نفهمیدم اگر برگم میگفتین خوب میشد. خب زلاتای پر نیام کس جواب داد. این سوال برای ما نیست معلم. بله خوب میشه اون سوالای غیر طلاق خیلی سمتیم خوب میشه. زلاتای پر چی شد جواب پیدا شد. مفید همینجا هستین چیزای مفید رسول لطیف شما را پرسیدستن
оромиши қалб акай залатҳой ҳо қабули одами нӯшидагиро аҳлодуша бугӯ бухӯр намехӯра ку неки ӯай дилаш бароварда талоқа гуфтагиай. Анис: саволи ман, қуръони калонтарин дар кадом давлат аст? хоб залатои парен куҷо шудем? Пурсидастем ки мегӯяд ака дер мераванд хамон навистагимон кӯтоҳои милли навиштастем. ҳозир бургиа сар бидурам ку ман аз компютер нигаҳ мекардам. хоб анисам савол додан. Анис то залатои парен ҷавоб додана. Анис савол додан ку саволшон ине ки қуръони калонтарин дар кадом давлат аст. Намука савол дошта боша ҷавоб дошта нависанд. кухня Осия ёфт мегӯянд. Анис гуфтанд ки кухня Осия ёфт. Залатои парин не гуфтем чиро дар назар дорем? яъне ки ҷавобтона дуруст ба саволтон ҷавоби дуруст додагӣ ҳамонро номаша бигем. тамом бинависемаш ба пеш бурем. хоб Анис мегӯянд ки кухня Осия ёфт. кухня Осия ба ду саволшо ҷавоб метаҳанд. залатои парен не навиштем, яъне намешава. Агар нашава нигоҳ кунем ки аввалин бор ки не навиштаги ҷавоби амро қабул кунем. меҳроб дар муаллим дер меравад. Не ман худам комментарҳои болоро ай боло хонда омадистам. ин ҳоз нигоҳ кунем дар экран ҳозир ягон кас нависа агар дар экран мебирояд. чӣ гап шид? экран натуш фотима будай. хоб залатои парен навиштанд. мегӯям фотима будай. ина 251 мондагиай. 251 дар компютерам 251 ҷавоб додем. яъне хато омода растистан тез. хоб Идрисҷон Наботов не ки боша якум Фотима Зуҳро не навистагиай. хоб ай Фотима Зуҳроро қабул мекунем. Фотима Зуҳро. хоб Анис саволтон ҷавоб ёфт. ира навиштем. кухня Осия гуфтем. кухня Осия гуфтем. 6 савол шуд. 7 савол навбати ки аст? Зебо Юсупова. марҳамат саволтонро пешниҳод кунед. Зебо Юсупова. аз кӯҳ вазнин, аз шакар ширин аст. аз кӯҳ вазнин, аз шакар ширин аст. саволи хеле ҷолиб. кани дӯстон меҳри модар сабр навиштанд. ба фикри манам сабр аст ё хоб аст. хоб аст шояд. Фотима Зуҳро хоб навиштанд. аз ҳамин ду якеш аст ба фикрам. ё хоб ё сабр. Королева ютуб хуш омадем. Зебо Юсупова ку ягон кас ҷавоби дуруст дод. Королева ютуб срочно салом. Срочно алейкум ва салом. хуш омадем.
فاطمه یافت. خب فاطمه زهرا ها. فاطمه زهرا کجا شد؟ فاطمه زهرا. خب فاطمه زهرا بعد دو سوال شد جواب میتن. خب 7 سوال شد از طرف اشتراکچیان. 3 سوال دیگه باقی موند. اگر 3 سوال داشته باشین یا اون که سوال دادنی باشه مرحمت بگین. اگر نباشد خب سوال خودمون پیشنهاد میکنیم. بس 3 سوال در اخیر شما میتین. اگر اون که سوال دادنی باشه مرحمت نویسین. زلاتای پرین میگم با یک سوال تیم. خب بفرمایید زلاتای پرین مرحمت. 8م سوال. زلاتای پرین 8م سوال مرحمت بفرمایید. رسول لطیف میگم مگر نویستگی من نمیره. من چی نویسته یعنی تو حاضر رسول لطیفوف رسول لطیفوف رسول لطیفوف رسول لطیفوف رسول لطیفوف آخران بار گفتم در جمع اومده که مفید فهمیدین نویستگی من همین اومده. آخران بار یکون چیز نوشته بین. زلاتای سوال درسی تین. زلاتای سوال تنتین. زلاتای سوال دادم بوده. زلاتای نوشتم با یک سوال تیم. خب گفتیم سوال تین. زلاتای 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 زلاتای. خب سوال سن رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنگام ازدواج با خدیجه چند بود؟ مرحمت. سوال دادن زلاتای پرین. معلم آواز نیست. چخیل این اکران یکون رو آواز خاموش کرده میشته باشه. یک آواز هست. آواز هست. آواز هست میگن در چیزی منم آواز هست. یعنی از تلفن گوش کرده استم. آواز هست. خب آخران کی سوال داده بود؟ زلاتای پرین سوال داده بود. زلاتای پرین کی یافت جواب؟ زلاتای پرین چیزهای مهم چیزهای مفید. چیزهای مفید یافتن. زلاتای پرین چیزهای مفید یافتن جواب. خب چیزهای مفید نوشتم. یک جواب. امریکا استرالیا جای اون کسب سوال داده بود. انیس سوال دادن از همه ماشینی معیده ترین در کدام دولت است؟ انیس یک بار میگفتین که نمیتونم مینویسیم. خوب میشین برای ما سوالا را حساب کنیم. 8 9. خب انیس یکون کس جواب درست یافت خبر ممکنین. انیس همینجا هستین؟ یکون کس نیفته. اوچه لالا میگن که چی سوال بود؟ سوال حاضر از همه ماشینی معیده ترین در کدام دولت است؟
انیس کجا شدین؟ ماه دولت ها یافت. خب ماه دولت ها حاضر ماه دولت ها علاقه با 2 سوال شد جواب میتن. کخونی آسیا با 2 سوال، ماه دولت ها 2 سوال، فرهاد تجد 2 سوال، فاطمه 2 سوال. همه 2 سوالی پیش رفته استیم. خب من همه یکم کسی که سوال داره. یک سوال دیگه در کار ای طرف شما. یک سوال دیگه ای طرف شما. فرهاد تجد گفتن که یکم من چه بفهمی میره. انیس فرهاد تجد میگن یکم من چه بفهمی میره. اکای رسول گفتن سوال میتیم. اکای رسول بفرمایید. اکای رسول سوالتون رو پیشنهاد کنین. خب اینجا با فیلم ترک چشید که میگن یکم فرهاد جلد است. انیس گفتن که ماه دولت حاضر به بالا بریم کن. آخه ما جواب سوال نمیدونیم، با هم خاطر نمیتونیم گفته که کی یکم جوابش درسته. خب اینجا فرهاد تجه بریتانیا آمدگی، بعدا ماه دولت و ولیک بریتانیا آمدگی. همون بریتانیا و ولیک بریتانیا هر دوش یک است. همین خیلی اگر خطا نکنیم هر دوش یک است. پس اگر هر دوش یک باشه باید فرهاد تجه جوابش قبول شود. اما من کار ندارم، یعنی کسی سوال داده همون باید حلش کنه. انیس کجا شدی؟ خود سوال دادی؟ انیس میگن دو لینگ. خوب خیلی سوال نتین، خیلی سوال نتین، خواهش میکنیم. نه قبول نیست، کسی جوابش بگردن قبول نیسته. فقط شما اول مسئله بالا رو حل کنیم. انیس چونگاکوف برادر انیس یکم فرهاد جواب دادگی، بعدا ماه دولت و اپای ماه بخشش خفه نشین. فقط باید که حق به حقدار برسه. با همون خاطر میگیم که انیس میگن که پرا نام دولت نوشت ماه دولت و. خب سوال دهنده خودش اختیار داره. به نظر من باشد همون بریتانیا، یعنی ولیک بریتانیا است. با توجه که ترجمهش کنیم یعنی بریتانیا کبیر می شود. اما سوال دهنده گفتن که اپای ماه جواب دادن. خب همون جواب هم خمیسته. یک سوال دیگه باید از طرف شما شود. رسول برادر رسول همینجا هستین؟ خب فرهاد تجه سوال دهنده خودش میدونه. ما پیشنهاد کردیم که هر دوش یک است. به هر حال با سوال هایی که شما پیشنهاد میکنین ما جواب ها رو از زبان شما قبول داریم. انا در سوال های خود ما میدونیم که کی را قبول کنیم. در اینجا
Анис меган давлата пурра навист, значит моҳ давлат ба тамом. Хуб, тамом. Як саволи дига дар кор. Ягон кас ҳаст савол тия? Агар надошта бошем, хуб дар ахир баъд савол метем. Мо ба саволои худмон бигзарем. моҳ давлат ва мегам бораи 500 рубл разбор накунем. Бале. Беҳтарин гап азади напаймо. Яъне барои пул ҳеҷ маҳал баҳсу мунозира кардан дар кор нест. Хуб, як нафар ҷавоб дод, тамом. савол муҳоҷирбача мегам ман дорам. Бифармо, муҳоҷирбача саволта пешниҳод кард. саволи даҳум аст. муҳоҷирбача саволи даҳум. Марҳамат. муҳоҷирбача хита мунтазирем. алиҷон олӣ мега аки фарҳод бахшон. Аки тамом. Бале бубахшишон ака. Анис меган дукон ба дукон рафтем, оқибаташро ёфтем, пул додем. Хуб, Анис як бор шуморо хабар кардем ки аввал бигем ки савол дорем, номтон набинависем, баъд савол тия хуб мешавад. вале ҷо мо адади саволҳоро навиштистем. расул латифов савол додан, меган ки дар рӯзи маҳшар умматони расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам чанд саф мебошанд? Марҳамат. чанд саф мебошанд? Марҳамат. ба саволи расул латифов ҷавоб диҳем. муҳоҷирбача агар рости гап аёдам рафт дахшиш ҳеҷ гап надора. расул латифов савол додан, ба ҳамин хатири 10 савол пурра мешавад. расул латифов ҳамҷа ҳастен ку ки ҷавоби дуруст дод. муфид сафро дар назар дорам, мазҳабро не. ягон кас навиштанд. хуб, мунтазирем. расул латифов ягон савол наомаде та ҳозир. ягон ҷавоб. лайф ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ташаккур барои гӯш кардантон. ягон саволо бидонем, марҳамат, гоҳ-гоҳ ҷавоб хуб мешавад. расул латифов ягон кас агар ҷавоби ҳамин 70-80% бигем ки қариб омада бошам, мошам қабулш кинена. баъд бирем бо он давомуша.
расул латифи нестан ки идрисҷон наботов офарин 33 саф, яъне идрисҷон ёфтана, идрисҷон наботов, хоб менависем номашона, идрисҷон наботов. хоб як савол ҷавоб додам. бале, навиштем расул латифи. хоб, ташаккур аз якояки шумо иштирокчиёни гиромӣ барои саволҳотон ки 10 савол аз ҷониби шумо пешниҳод шуд. меравем ба суроғи саволҳои худмон. хоб, ки бошад? бахшиш барои овоз. хоб, молодец, молодец, тарсонан. тарсондани одан. бачаҷон савол додани омад. бале. хоб, раиса телефона бурдан, ки мо дига гӯш карда наметунем овозои худмона, ки агар овоз часпид ё ки овоз нарафт, хабар монкунем ки овоз нест. саволи якум. саволи якум. ду гӯши сурох дорад, ду дандони тез дорад. афтар чизе ба дандон реза кунад он замон чӣ аст? не, то ҳозир наомадааст ҷавоб. кухня осия. дуруст. кухня осия дуруст. қайчи. кухня осия. як лаҳза. кухня осия. ташаккур, кухня осия. хоб, саволи дигара мехонем. ҷазира чист? ҷазира чист? ҷазира чист? Не, ба тоҷикӣ бигӯем ки ҷазира чист, яъне шояд ду-се калима ё ду-се як ҷумла қатъӣ баёнаш кунем. ҷавоби дуруст ҳозир нест. масалан, як кас пурса ки мактаб чист, мегӯем мактаб ҷойи илм омӯхтан аст, дарс омӯхтан аст, ки дар он ҷо ёздо мо таҳсил мекунем. яъне ба як ду ҷумла, се ҷумла, як ҷумла баён кунем ки ҷазира чист. ҷавоби дуруст нест то ҳозир. ҷавоби дуруст нест то ҳозир. ҷавоби дуруст нест то ҳозир. идрисҷон наботов. ҷазира ҳамон ҷойеро мегӯянд на об асту на тозагӣ. не, ям намешавад, чунки ҷазира мешавад ки ҷои шумо гуфтагии шумо биёбон мешавад, яъне биёбон ҷое аст ки на об аст на беш аз ор. не, ҷазира он ҷое аст ки даро инсонҳо
کم زندگی میکنن. نه بیابون همیشه که انسان کم زندگی کنه. که میگن مکتب کم خونده. خب جزیره یعنی که جزیره از غلطه پاره نه مفید کجا شدی نوشتن فیو فرهاد جزیره یک پارچه زمین که از گرد گوشش آب هست. good good job فرهاد تجه یافتن درست فرهاد تجه یافتن جزیره جایی را میگن که از 4 طرفش آب است. خب بعضی جایی هستن که از 3 طرفش آب میشه او را نیم جزیره میگن. یعنی جزیره جایی را میگن که از 4 طرفش آب است. در اونجا آدم زندگی میکنه آدم هست. مثلا یک بار دیگر بگین سوال جوابش یافتن که کمیله و سلیم و جزیره گفتیم چیست جوابش یافتن فرهاد جان جوابی فرهاد قبول کردیم. سوالی سیوم دا میگذاریم. سوال سیوم دا کدام جمله رو جمله مرکب مینامند. سوال از زبان توجیکی کدام جمله رو جمله مرکب مینامند. اوچلو میگم من هم گفتم نه که بایابانی کو در کجا گفتین رازی کو بینیم جای آبها همینجا در نظر داره. خب اگه جای آبها یعنی از 4 طرف آب میگفتین زور میشید. خب فرهاد تجه مرکب نه جمله مرکب چی را میگن خیلی گاز جزیره را گفتیم یعنی جزیره چیست گفتیم که جزیره جایی هست که از 4 طرفش آب است. یعنی الکی به یک جمله ما فهمیدیم. انا جمله مرکب چیست میگیم باید که به یک جمله 2 جمله 3 جمله باید بفهمونیم که جمله مرکب گفته چی را میگن. جمله مرکب چیست یا جمله کدام جمله رو جمله مرکب مینامند. اینجا خونی آشنا گفتن که مابین یعنی جمله نفهمیدم راستی مقصدتونه. ادریس جان نبود میگن فکری تمام نشده را نه فکری تمام نشده را عباره میگن عباره. دلالت پارین جمله که از 2 و یا زیاده جمله های ساده تشکیل مییابند. بله درسته. دلالت پارین درست جوابتون درست. زلاتوی پارین بچه ها که تیلوی جوابتون درست. خب تشکر. جواب میخونیم جمله که از 2 و یا زیاده جمله های ساده ترکیب یافته از جهت معنا و آهنگ یگانه است جمله مرکب نام دارد. مثال پگاه کوه میرویم اگر باران نباشد. اینجا 2 جمله چی است 2 جمله کجا شد 2 جمله ساده است. یعنی 2 جمله ساده اگه 2 عباره بگیم با هم علاقمند هستن از روی معنا. خب زلاتوی پارین تبریک. کخنی آسیا میگم که مکتب خوانید باز خوانید. خب سوال دیگر دا میگذاریم. سوال 4. سوال خوب دقتین. اگر دختر مدینه آچه دخترم باشه مدینه برای ما کی میشود. اگر دختر مدینه آچه دخترم باشه مدینه برای ما کی میشود. خوشتامن مهر مادر
مهر مادر درست. مهر مادر یافتن. مهر مادر درست. تشکر. مهر مادر خوشتومان می شود. یعنی دختر مدینه آچه دختر ما باشه، مدینه خوشتومانی ما می شود. سوال پنجم در مگذاریم. زلطای پر میگه خوشتومان جان می شود. خیلی ما جان شده پر توتیم ده که. سوال پنجم، از رقم 1 تا رقم 100 چند تا رقم 5 است؟ از رقم 1 تا رقم 100 چند تا رقم 5 است؟ جواب درست نیست. جواب درست نیست تا حاضر. زلطه پر میگه گناهگار میشه یکم. خاکی جا افیره شاید که نبینمون که گناهگار سخت نمیشیم که. خب یک لحظه جواب اومد. جواب اومد. صاف صوفی درسته گپتون. صوفی 20 نوشتین. صوفی تشکر زیاد. خب سوال پنجم جواب خچه یافت. می رویم به سراغ سوال ششم در میگذاریم. اپای آلمانی بو نفهمه. پایتخت آلمان کی جای؟ فیو یافتن. برلین. بله فیو برلین درست. تشکر. خب باز اینجا کس نوشته است که چخیل اکو درست. ادریس جان نواتوف با فیلمی که در مورد همو 5 نوشتگن از رقم 1 تا 100 نیو کنیم. 5 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 دو تا 5 دارد. 55 56 57 58 65 75 85 95 چخیلی صحبت نمیره. 19 تا شد کنیم. اینجا جو نوشته بود باشه. یک لحظه حاضر. خب 5 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 باید 5 دیگه 56 57 58 59 65 75 85 95 ولی 20 اکو چی با یکم ما گفتیم بعد ما بدگیره گفتی یافتم جای تغابوزیه چی؟ خب آزیر مصطفی یلدریم در کجا نوشته گیم 20 مصطفی یلدریم
در اینجا مصطفی یلدریم شما بعد از اوچای لولا آمده هستین. پیش از شما اوچای لولا است، فرهاد است، صوفی است. یعنی صوفی یکم جا بودگیه. خب و در اینجا باز نوشته استن که جا شد یک از نزد 59 نگفتیم. بله حسابش کردیم. این اپای آلمانی همین جا بوده. من گفتم که اپای آلمانی نفهمم. خب مصطفی یلدریم میگه که 19 تا میشه. خب بیان اما کسا حساب میکنیم. دیاره در اکران که اون کسی حسابش کنه. خب اوچه اپای آلمانی میگم من همین جایم در مهمانی هم باشم نه که اشتراک در افیرم میکنم. سلامت باشین. خب معلم بیسته توغری. خب میرویم به سراغ سوالمون. پایتخت آلمان گفتیم یافتن کی یافت همین پایتخت آلمان؟ در فیلم همین پایتخت آلمان نایافته چی شد؟ بحثی توری هست توری نیست سر شد. خب پایتخت آلمان گفته بودیم گرمانی نوشتیم. گرمانی برلین. اپای فیو گفتن نوشتیم. کاره نودایدم دا اپای فیو گفتن نوشتیمش درسته. سوالی هفتم نزدیکترین سیاره با آفتاب کدام است؟ نزدیکترین سیاره با آفتاب کدام است؟ نزدیکترین سیاره با آفتاب کدام است؟ با روسی چی میشه؟ زیبا یوسفووا همینجا هستین؟ زیبا یوسفووا همینجا هستین؟ با روسی کو بگین ближайший планета к Солнцу میشود. خب در اینجا اویلوی در آلمان میگه پایتخت آلمان برلین. مرا نمیپرسین آخه. پرسیده بودیم جواب گفتم که اپای آلمانی نفهمم. اپای فیو جواب داده بودم. خب بعد از این مهری مدار نویسند مریخ نادرست، ادریس جان زحل نادرست، ادریس جان مریخ نادرست، مهری مدار زمره نادرست، فرهاد ماهتاب نادرست، زمره مرکوری. فیو جواب دادم. فیو مرکوری درسته. بله مرکوری است. مرکوری با روسی مرکوری میشه. خب تاجیکی از روسی گرفتگیه مرکوری میشه. با ترکی مرکور میشود با ترکی. با فارسی اتارید میشود اتارید. با انگلیسی مرکوری. خب اپای فیو جواب دادم. با دو سوال شد 22 دو سوال سه سوال جواب دادم. خب 1 2 3 4 نفر در یک صف قرار دارند. کوشش کنید که همدیگر فرق کنید که غالب یافتن آسان شود. و با تاجیکی چی میشه؟ و واستوک لایف پرسیسنه با تاجیکی چی میشه؟ با تاجیکی اتاریدش میگن. یعنی وقتی با فارسی اتارید میشه با تاجیکی هم اتارید میشه. ولی ما اصلمون ای فارسیه که فقط حرفمون فرق میکنه. اتارید. دیگه در کتابو و در چیز
Википедияи тоҷикӣ ёни донишномаи тоҷикӣ Меркурий омадагӣ аст. Меркурий. Саволи дигарро бихонем. Саволи ҳаштум. Элементи шашуми ҷадвали Менделев. Элементи шашуми ҷадвали Менделевро гӯед. Чӣ ном дорад элементи шашум? Карбонат нодуруст, об нодуруст, калсий нодуруст, оксиген нодуруст, натрий нодуруст, карбонат нодуруст. Хоб давомуш оксиген нодуруст, оҳак нодуруст, карбониум. Хоб карбониум дар муд дигар чизое ки шумо номбар кесин ҳоз беси ман экрани компютери худам ябор бинам. Суратша фароварда будам. Хоб ки буд карбониум гуфтадам инҷа. Карбониум. Фарҳод теҷе карбониум ба дигар забон навиштагия, намедонам фаронсавия, англисия чи аст ки дигар чиз аст, аммо ба забони русӣ дигар чиз аст. Ба забони русӣ дар кор. бале мегӯям ки урусиқати гӯем. Бале урусиқати гӯем, барое ки бисёри мо дар мактаб ба русӣ азёд кардагием ку. ура! Хеши мо ҷавоб дод. Очаи лола. Углерод. Бале углерод аст. Углерод. Очаи лола ҷавоб додан. дуруст, ташаккур. Фарҳод нав углерод нависанд, бале углерод дар назар доштем. Яъне ман дар ин чиз болои экран омодагишум нигоҳ кунем. Шашум ҳарфи си қатъи ишора шудааст. Си англисӣ ёки сеи тоҷикӣ. Намедонам ба англисӣ аст ёки ба дигар забон аст ки карбониум навиштагиай, баъд ба русӣ углерод навиштагиай. Углерод. хоб. саволи саволи наҳум мехонем. бахшиш зиёд. Як лаҳза ки комментариҳо дидам рафтам дигар ҷо омадем. салом дӯстон. خب تمام میخونیم. سوال نهم. در روی زمین چند اقیانوس وجود دارد و نامهاشون چی است؟ جواب با زبان تاجیکی قبول است. سوال با برگه میخونیم. در روی زمین چند اقیانوس وجود دارد و نامهاشون چی است؟ جواب با زبان تاجیکی قبول است. مرحمت. یعنی کسی رقم مینویسه، رقم قبول است، باید که پر بنویسه. یعنی اقیانوس یک مثلا نامش فلان، اقیانوس دو نامش فلان، باید نامش رو بنویسه. خب اینجا با رقم نوشتگیتون یک کس جوابش درسته.
نه که با حرفکی بنویسن، نامشون در کاره، خلاصه نامشون در کاره. آرام یخبسته شمالی 3 تا شد، نادرسته. فیو 4 تا میگن، نادرسته. مهر مادر 6 تا میگن، نادرسته. مهر مادر آرام، اتلانتیکا شاید در نظر داشته باشید، امریکا شمالی، انتارکتیدا، اوراسیا. شما بفرمایید قطعه را در قطعه از روی قطعه گفتید نه؟ ماتریک مثلا. و اینجا اقیانوس با روسی اوکیان، با انگلیسی اوشن. خب توضیح دیگه کس پرا ننوشته است. رسول لطیف اقیانوس یخبسته شمال 1 تا، اقیانوس آرام 2 تا، اقیانوس هند 3 تا و اقیانوس دومش نیست. 3 تا شد گفتین. جواب پرا نیست. کامیلا و سلیمووا 5 اقیانوس، 5 اقیانوس آرام، اقیانوس اتلانتیکا، اقیانوس هند، اقیانوس یخبسته شمال، اقیانوس یخبسته جنوبی. نادرسته. خب اون یخبستش اگر خب بله درسته برای که جنوبی آوردگین شما، بله درسته. کامیلا و سلیم و جوابتون درسته. کامیلا جوابتون درسته. خب میخونم جواب. اتلانتیکا، هند، یخبسته شمالی، آرام، جنوبی. 5 تا هسته. فرمود جای اقیانوس آرام، اقیانوس اتلانتیکا، اقیانوس شمالی یخبسته، اقیانوس هند، اقیانوس جنوبی. 5 تا است. اوچلول آرام، اتلانتیکا، هندوستان، ارکتیکا، جنوبی. 4 تا نوشتین شما. اوچلول 5 تا است. خب جواب کی داد؟ کامیلا جوابش قبول کردیم. تشکر. سوال دهم میخونیم. سوال دهم. صدبرگ سلام با همه. علیکم و سلام. خوش آمدین. صدبرگ مسلم ترجمه کرد. خب مسلم دسترخوان زیرا باران است. مسلم میگن چندم سوالای برادر مسلم 20 سوال. 20 سوال. 20 سوال داریم. 10 تاش از جانب اشتراکچیون میشود، 10 تاش از جانب خودمون، اما در 10 تاش که از جانب خودمون در اخیرانش کنیم. خب سوال آخرون رو میخونیم. جدول مندلیف رو کی نوشته است؟ جدول مندلیف رو کی نوشته است؟ مرحمت. یک آواز عجیب آمد، باران بود است. اینجا مندلیف نوشته استین. خودمون گفته استیم جدولی مندلیف، اما برای ما هم نسب، هم نام، هم نام پدر مهمه. یعنی ایمیا فامیلیا отчество. خب نادرسته. یوسف جان نادرسته. خب تازه جواب پرا آمده است.
Очай ойлаби дар омон ман навиштам. ҷавоби дурусту ҳозир нест. мардуми ноёбон нависонда. Апай олмонӣ мегӯяд ман навистам. омари хаём. аку баъзеҳо мегӯянд ки дар асл яъне Менделеев нанавиштасонра, дигар кас навиштагиамра, аммо ҷадвали Менделеев ки ҳозир мавҷуд аст ба забони русӣ, ҳаминро дар назар дорем ки ҳаминро кӣ навиштааст. фамилияша гуфтастем Менделеев, фақат номаш қатъи номи падарашро дар кор. Фарҳод Таҷа Дмитрий Никитин Дмитрий Иванович Менделеев. Дмитрий Иванович Менделеев. Бале, Фарҳод Таҷа ҷавоб дуруст аст. Фарҳод Таҷа. Фарҳод Таҷа. Фарҳод Таҷа дуруст. хуб, як саволи дига иловагӣ метаем. 20 савол пур тамом шуд. Яъне тибқи ваъдамон 20 савол гуфтем метаем, пур шуд. агар иҷозат боша як саволи иловагӣ бутем. мегӯям Апай Лола якум ёфт админ. Апай Лола. Дмитрий Иванович Менделеев. Не, пешаи Апай Лола Фотима Зуҳро ай, пешаи Фотима Зуҳро Фарҳод Таҷа ай. Дмитрий Иванович Менделеев. Фарҳод Таҷа ёфтааст. оилавӣ дар омон ман навистам, ҷадвали Менделеев. Оилавӣ олмон, германовна, муаллим ина, ном, фамилия, отчествоаш қатъӣ навистам. Зинда бошед. хоб, дагар иҷозат. хоб, Дмитрий Менделеев Иванович. Дмитрий Менделеев Иванович. соли таваллудшон, соли вафотшон. Восток Лайф, короче, Дима навист. Дмитрий Менделеев Иванович кадом сол таваллуд шудааст, кадом сол вафот кардааст? охирон савол ва саволи иловагӣ будӣ. 21 савол, яъне 20 савол тамом шуд, саволи иловагӣ буд. соли таваллуд ва соли вафот дар кор, ҳардуш якҷоя. Очай Лола гуфтан 1834 1907. беҳтарин. бале, Очай Лола дуруст ҷавоб додан. Очай Лола дуруст ҷавоб додан. Ташаккури зиёд. хуб, дар ҳамин ҷа саволҷавоби имрӯза ба поён расид. акнун ғолиби имрӯзаро муайян мекунем. кӯҳнии Осия ба 3 савол ҷавоб додан. Моҳ Давлатова ба 2 савол ҷавоб додан. Фарҳод Таҷа ба 4 савол ҷавоб додан. Фарҳод Таҷа ба 4 савол ҷавоб додан. Фотима Зуҳро ба 2 савол ҷавоб додан. Чизои муфид ба 1 савол. Идрисҷон Наботов ба 1 савол. Завлатои Парин ба 1 савол. Меҳри Модар ба 1 савол. Соф Софӣ ба 1 савол. Фею ба 2 савол. Очай Лола ба 2 савол. Камила ба 1 савол ҷавоб доданд. ғолиби имрӯза бародар Фарҳод Таҷа. Фарҳод Таҷа. хуб, бародар Фарҳодҷон, табрик, ғолиби имрӯза шудем. дар зери ҳамин видео даромада нависем ки ман ғолиби имрӯза шудам. рақамҳои картатон ё ки рақами телефонтон, он бародар чӣ кор мекунад? ба шумо 500 рубл мегзаронад.
камила гуфтан падаркаш чия? Падаркаш 500 рубл. Яъне ғолиб бародар Фарҳод шудан, ба 4 савол ҷавоб додан 500 рубл як нафар мегзаронад дар карташон. Гуфтан номуна нагирем. Хуб, мо номшона намегирем. камила меган и 500 рублак. 500 рублак. не ки 4 та кам нест. хуб, мо аввал гуфта будем ки 200 рубл бигзаронанд ва ё гуфтанд ки 500 рубл мегзаронем. хуб, ихтиёршон, агар 200 рубл бигзаронанд, 100 рубл бигзаронанд, 300 рубл бигзаронанд, вай ихтиёр дар ва ё. шумо мегем 4 та да кам нест, бо камила мега ки 500 рублак. хоҳари мо ё ки апа ё ки модар камила хеле 500 1000 ё аҳамият наметиҳад. ягон саволҷавобе бошад ки 5000 10000 ҳадия дошта бошад. Сафею муаллим, раҳмат ба шумо ва ба кулли иштирокчиён. имрӯз бозӣ ҷолибу шавқовар гузашт. раҳмат ба шумо ки қадр мекунед, меоед. Фарҳод теҷи не ки 4 та кам нест. иншоалло ки хуб аст. хайр, чанд сум ки омад, чӣ мегӯям, шукр мекунем. вай бародар ҳадия мекуна. моҳ давлатова суми интернетша кор кард. бале, Фарҳод теҷи ҳар вақт 10 та буд ку. бале, яъне 10 та буд. аммо дар ин ҷо 10 та намешавад ку 20 савол аст. яъне 20 савол аст. яъне як нафар шояд ки 5 савола ҷавоб дада, 6 дада ғолиб мешавад. ё 4 та мисли шумо. яъне аз ҳама зиёд ки ба савол ҷавоб медиҳад. хуб, золотои парин, апаҷон Восток пайдо шуда, кино тамом шуда. Не будам Восток, ҳаминҷа будам ку, аммо аввал будам. фею хиёли камилаҷон хона метавонад. ошайлола олмон нағз нахонди ки дар Германия агар нағз мехонди куҷо мерафтӣ? Рост. ин нағз нахонди дар иҷо гаштесте. агар нағз мехондем ба фикрам ки ними ҷаҳона тай мекардем. хуб, золотои пар мегӯяд ош шавад бародар. бале, Расул Латипов апаи олмонӣ чӣ ба эфир намекунем? эфир мекунанд ку апаи олмонӣ. аки имрӯз дар сафаранд. имрӯз 3 поиза шидагиянд ки хеле хаста шидагиянд. ки ҷуда будем комментария пойд бурафт. Восток, золотои аввал ҳамиҷаям ку. бале, ҳамиҷа будам. Идрисҷон, карта қатра қатра ҷамъ шавад, оқибат дарё шавад. бале, Садбарг, ваҳ камила тахмин пулдор. шумо 500 рублак гуфтем, мо ба 500 рубл хеле бисёр аст. золотои пари нав дидам, апаҷон Восток. Расул Латипов муфид ҳамиҷае. Сумая энд бесумам боша кунен ҳар рӯз хеле зур мешавад. бале, иншоалло ки бесумам боша ё камам боша, фикр мекунам ки иншоалло манфиат дора. хубай барои мардан, барои тоҷикҳо, барои саводмон яъне боло меравад. шумо баъзетон савол мековем, тиёр мекунем, ёре ки савол метем. мо ҳам савол мековем, бо шумо ҷавоб метем. агар ай 20 савол ҳамашам дар зеҳнтон намонад, яъне 2-3 савол иншоалло ки дар зеҳнтон мемонад. намехонед? Фарҳод теҷе не апай мо интернети ма ба вайфай ба ин камотум ҳеҷ чиш намешавад. Восток лайф. як қиёмат ҷакидам устод дар пурс. не, иншоалло наҷакидем, гап задем. бале, ҳамиҷа будем. камила механдан зур бозӣ буд. ман нав дидам. ай супас марам медром пули интернет ма мебурам. фею Расул ҳамон муфида куҷо ироӣ кардӣ? оилавӣ дар олмон. ман меҳмонӣ даём. برادرجان رسول انشالله که میکنم نه که مهمونو ای طرف شما رسول برادرجان. فرهاد تجه اپای ماه دولتов این 500 روبل کم نیست.
апай моҳ давлат ин 500 рубл кам нест. Агар ҷумлаи хабарӣ боша, яъне кам нест. Ҷумлаи саволӣ боша, агар 500 рубл каме гуфтанӣ ҳастин, ва филм ҷумлаи хабарӣ аст. Золотои парин боше апаҷон васток. Оилавии нағз мехондум, ҷойи Менделева мегирифтам. Восток лайф саломат додарам. Фарҳод эҷа ман на барои пул, ман ҳар вақт ба эфирҳо меомам. Бале, ташаккур Фарҳод эҷа. Камила чӯ апай олмон куҷо меравад? Намедонам куҷо меравад, ки ба 3 поиз меравад. Золотои паринаи мардум. Ҳамон лайка мондем ё гирифтед? Хай кадомеҷ рафтеста боша, шояд қатиш мебарад. Хоб Расул Латифов апай олмонӣ иншолло ки русу арабу хитоиёро меёрам. Лола Малин Закат олмон ба куҷо рафтусти? Восток лайф оилавӣ кай меоен ай идгардак? Фею Фарҳод табрик аҳсан. Ин апаҳо шӯхӣ мекунанд. Бале. Хоб Расул Латифов фею не роиш накардам ҳиҷода. Восток лайф каседа 500 рубл кам боша мада созай, мада гузаронен. Фарҳод эҷа раҳмат ба ҳамон нафаре ки дастгирӣ мекунад. Ин 500 кам несте. Конечно бисёр аст. Саломат бошед Фарҳодҷон. Восток лайф устод ма гуфтум бале хитона ман фаҳмидам ки хитона дар назар дорем, яъне ки ҷакитон гуфтем, ман ба ҳамон хотир бо таъкид кардам ки не ҷакитон, гап заден эн. Хоб Очайлола мегам восток бо нарафтем ресторан ин ҳафта. Бо нарафтем ин ҳафта ресторан мегам. Восток лайф дола савол ҷавоби дигар кӯшиш кун. Оилавӣ дар олмон 3 поиза ҳисоб кардем. Автобусоша чӯ ҳисоб намекунем? Бале рост. Якм автобус шиштен, 3 поиз шиштен, бобад бо автобус шиштен. 5 та шиштен. 5 нақлиёт шиштагиен. Фею апай олмонӣ инсони хубе, худшам набара роҳра нишон мета ки чихе биёен. Золотои парин бо KFC нарафтем 500 рубл хати. Восток лайф оилавӣ апаҷон чӣ ба ҷавоб надодестен? Оилавӣ ҷавоб дестан куина. Хай агар иҷозат боша майда чӣ кунем? ягон саволо пешниҳодо ягон гуфтанӣ надошта бошед, агар майда хайрхиш кунем, вақтатонро намехоҳем ки бигирем. Агар ягон чӣ гуфтанӣ бошед, хай бо ихтиёр вақтон. Фею меган лолахон ҳаракат кун, шояд дафъи дигар мебурем, қариб омадаем. Бале иншоалло. Очайлола ҷавоб додестем. Восток лайф ин занак куда рафта боша? Оилавӣ бале хоҳарҷони қандам. Фею ма аввал поизоро нишон медиҳам ки роҳгӯ назане, ба роҳа гап мезанам омадан шад. Очайлола ҳамин поезд хонда равед. Меҳри модар хайр устод. Саломат бошед меҳри модар. Ташаккур барои иштироктон. Саломату сарбаланд бошед. Худованд нигаҳдоратон боша. Оилавӣ Востокҷон рӯзи ҷумъа идгардакум тамом мешавад. Фею рост апаҷон меҳмонотона айтани мо салом гӯед ҳамватононро. Садбарг майда шеъри шабона хонед. Майда шина шеъра мехонем, баъдан меравем. Хоб Восток лайф меган як ҳафта эфир намекунӣ.
با چلوله فیو همین حرکت میکنیم نمیشه و اویلوی میکنیم انشالله واسطه خواهران رسول لطیف اپا جون واسطه افیر نمیکنیم. خب دوستان گرامی در همینجا خیر خوش میکنیم. تشکر از یکی شما برای اشتراکتون. تنسیت خانواباد باشین و در اخیر گفتنی هستیم که ای مردمی بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. سربلند کامیاب باشین. اولوی در آلمان خیر در پناه الله تا در جان ادمین سلامت باشین. شما نیز در پناه الله باشین. خدا نگهدار. واستوک لایف همتون در پناه الله باشین. سلامت باشین. رسول لطیفوف خیر اگنه سلامت باشین. فیو رحمت به همگان. شبای رحمانی رحمت به همه شما. سلامت و سربلند باشین. خیر تا افیرهای نوبتی. اویلوی افیر سرتین واستوک لایف میگن اپای آلمانی واستوک لایف میگن که افیر سرتین. کریم 2210 اکا جان شما چه خیلی شکری خدا خوب امتحان جیم شما نغزین سازین خوش آمدین. خب در اینجا افیر ما هم به پایان رسیده. تشکر میکنیم از همتون برای اشتراکتان. افیر کی بریم؟ اپای آلمانی اپای واستوک صدبرگ دسترخون زیبا کجا نیستم با یادش کردم. اویلوی در آلمان پگاه نصیب انشالله واستوک خواهر جان. خب با همتون شب خوش. خدا نگهدار. شیر زور تشکر صدبرگ بانو کریم 22 شکری الله. سلامت باشین. خدا همیشه خوب باشین. خب افیر خاموش میکنم.